Sheri haguruka kwanza undamutse. Kusigara ndamutsana. Ndabuze icara hajya. Sheri ariko uranywa nyumva. Ahe. Shota. Ariko gashega. Aya basasandu uvehe. Kwanza usengia mbere sabo iwa watashe. Navuga isayi intuzi murongo uvehe basa. Sheri kandi akubwira ingene vyagenze. Nubizi ko ndagukunda kandi ndakuba. Navuga yavuye. Navuye ngaha ngiye gusenga. Ariko ngene ngiye mu yambe. Ndiko ndamanuka ngeze hajya kuri rya barabara katuku. Cyarumvana ariko bararirimba. Cyandinjira. Umukozi w'Imana araho. Acavuga ubutumwa. Mbasha bambwiye ngo hitwa gute? Muri Epantasi. Ndahibutse. Bavuze ubutumwa ndihana nihana irya mbere n'irya kabiri n'irya gatatu. Reka se ndaheza ntunciremwo. Maze kwihana banyakiriza umwami Yesu. Umwaka mushasha nawe utanguranye no kwakira umwami Yesu.
kandi nashaka nawe ko wakwakira uwo mwami Yesu. Urazi amahoro nzananye. Wumvise kandi shonje. Wabyumvise? Urazi amahoro nzananye. umwana waje ngarafungura ndavuye nipfire kuba agacupa asanga ku meza harera ibyo batizwa yo mana nabana nukuri kwima genda bagutabara kubona bivuye gusenga nta cyaha na kimwe nakotse twasiba makake fyoto nyoko bumbafu usiba mubwire natosubira nta zina Yesu here muno rugo sheri nawe ntashaka ukabisaba kuja muri barokore ufatisha ko turi wani bamugize ikigugu sheri ko twarambikanye impeta mbwira ko nduwisezerana sawa nameshe mvuze utumva yuko hejuru by'abarokore ukagwa twumwera agacupa ufatisha ko tahe sukane muri rugo ruva sukane muri rugo mukubite gose ne yumva kubita nagakiza kene hano kubita papa kubita hari amafaranga ubuze keri mwana wanje uzofashe kuraba ahubwo nta n'ubwenge agira ukazasura kona afashe na bibiliya uzoshubarira ndashonje kubita gose natosubira ndakubitse ukuri nta Yesu nkeneye hano nta gakiza nkeneye hano nta mana nkeneye hano amafaranga ndayafise ntacubuze ugumye ivyo byo gukizwa utayi wanyu basima nibuka ko nagiye gukizwa manu n'abana mwana wanje twigire muri siporo twigire muri siporo nanzi yuko ukwakira ariyo mahoro ngiye kuronka mu rugo asumba nari mfise Shoto nyoko ariko mboye n'abagerageza kuvumana n'umugabo wanje sinari bwakubitswe kuma umuntu agwagiye atangura gukubitswa mwana we ariko mana sincitse intege nibutse ko pasiteri yatubwiye ngo umukristo mushasha ategerezwa guhura n'intambara agahura n'ibigeragezo mana mpa kwihangana kandi icyo nizeye ndazi ko uzonkwiza umufasha wanje nawe akakira Yesu kandi ndabizi ko uzodutabara yo mwami ndagushimiye mana kuzobikora kandi pasiteri yavuze tuze turizera mana ntegezo kwizera uko bikunda kose maka yakira agakiza yo mana reka ngende guteka ahashobora kugaruka mama we bakanyica na mwana wawe mbega wa mukirisu twakira kwa Mungu misengero ubwo naba ngaha reka duce kumuraba kugira ngo aramirize mu rugendo ntadende bukigwe hodi ngaha karibu mama pastor amahoro umeze neza karibu yo papa sabwe yego n'amahoro turashima nawe ni sawa yaho ni sawa twari tuje kukuraba turaba ingene umerewe twari tugukumbuye kuva nakiriye Yesu oya ameze neza ndashima umutware gute ameze neza umutware wanje ameze neza mugabo oya Yesu arakora aguma akora Yesu ari ku kazi none Imana repentance nuzi kuri ku kazi reka rero ndakubwire Imana ya repentance narayibonye ntagora gukubitwa amakofi bimeze gute wakitizwa kugira ngo ukubitwe mama pastor namba umuntu akijwe ariko bigenda je nukuri Imana yonyene nimpa imbaraga yaragukubise narakubise ujya musimva kubera wakitizwe yo yambwiye ko umwami Yesu abo n'abazimu bashe bahungi ahubwo ntabara mumanze mumbwire mufata uduki oya nta na kimwe nibagiye kubaza Imana diya oya turihuta nta na kimwe wumva amahoro menshi twari duciye kukurama nta n'amazi munwa sakari hemwe burya ndabwira ivyambayeko burya Musa amaze kunkubita akanshayisha yambwiye yuko asuye kubona n'umuntu yitwa w'umurokore ngaha azoca agenda nyirukanye ndabinginze ibyo tuvuga byose ducagagure mugende munsengeye mugabo muce mutaha mwihuta
kubera yonyica yakone nuko bimeze shano kuri nyimba wari uko bimeze ho numva bigendeka jemba urazi nkikizwa nkitangura gukizwa umugabo wanje yandaza muri saro sinarara nahari urumva ariko nkaca nibuka ijambo rimbwira neza ngo ngamarushwe y'umugororotse ni menshi ariko ngo uhoraho ngo yamukiza yose wowe rero rema mu mutima iyo byose ubona bizorangira nukuri ariko ubu unye kuva ngere muri repentance yego mana yanje imana iguma ikora ubu unye umutware wanje yarakijijwe ubu turahuduma mana ntiworaba mwe murivugisha ati turivugisha murivugisha ntacyo muzi jewe nk'ikizwa yandaje hanze mu ibaraza nibuka imvura ikiranku bitanze kubera nsoye ngo kubera ko nagiye gusenga aranka ko ninjira imvura iranyagira ngize gutya nza mbona intare iraje kura gusenga gusa kubera ko Yesu ari mu ruhande rwanje mbona inanciye iruhande yarenganye Yesu arankingira mukobwa wanje imbere yuko ndagusengera reka ndakuremeshe wihangane nayo buyarageragejwe ibigeragezo sigaranye ibyo bizohera uwo n'umubabaro wo mu isi komera ushikame imana ya repentance iri ku kazi izogufasha iri ku kazi mutabane ndabe ko noreka kuza ndakubitwa gusa pasiteri yaratubwiye ukwizera kuruta byose jewe nsigaye nizera wogira ukizera gusa n'ibitariho bizobaho ega je ndaremye mu mutima kuko nibutse ko tunaryama ku gitanda kimwe ahubwo uzoza uramubwira muzanane gusenga we nakubwiye ucagagure nta na kimwe erega ijambo ry'imana rivuga ngo naho wogira ukwizera kungana n'akabuto ka sinabi wogira gusa ukwizera igere kurigira ati uno munsi turajana gusenga uzosanga yoze dusanga yaje ntazosubira no kugukubita reka dusenga je kintu mubura mu ishengero nashada reka tugusengere tugende twari tuhaciye ni mu gusengere Mana ndasengeye umukobwa wawe uramuzi kandi uramusobanukiwe ndakwingiza umugirire neza umucira inzira batagira inzira umugwanira intambara mana uri imana ya repentance ndasenze gukora ibimenyetso n'ibitangaza muri runo rugo usigarane nabo natwe ujane natwe umukorere ibimenyetso n'ibitangaza umuhindurire umutware utanga agakiza mu rugo rwiwe mu izina ryawe ngera Yesu Kristo amen twebwe rero turagiye tuzogaruka yego sawa muhengera adahari tuza ndababwira usigara amahoro rero sawa ngira urugendo guhita yego murakoze ariko gamana je mu mafasite nahambwiye kurya ndabona amavuta hasize ntoya asiga hajya nyene reka ngende gusenga kandi muganje ashaka gukizwa jo tukajana gusenga namba ataza gushika nkuragura mbona ko arizo njya nirira reka mafasite yicaye ekapfukama nyene mu mavuta yiwe mwami Yesu nukura bizi ko ndi umunyabyaha ariko kuva mu mwaka utanguriye narihanye nitandukanye n'icaha n'igisa naco mana nanje ndihanye ko bw'umufasha wanje ndihanye no kubw'umwana wanje ndakwinginze ngo batabare mana ubabohore bagirire neza mana ubagirire neza babone agakiza kava mu nzu ya Isirayeli mana ndakwinginze uno munsi ikimenyetso cyawe kigaragare mana bigaragare kuri Imana y'amahoro bigaragare ko muri fantasy dusenga bikumvirwa mana bigaragare ko pastor atavugira ubusa ahubwo aba yacumwe nawe mana sinkeneye ko umuntu amanza kumbwira ahubwo nkeneye wonye manze kuvuga kandi ukore mu bikorwa uzobukoze mu izina rya Yesu amen 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 karibu wiriwe neza twatiwe imbesire twatiwe kosho la vache noire Mugamana wangaragatawe
uri kwasengera nde Kunda gusengera sheri uwo nkagakiza. nagakiza ngira ngenda narapfuye Oya shaka wakira umwami Yesu. iryo zina rirakujije iryo zina nari kucece nagira kubujije Ukuri niryo ryatubohoye. Pastor yambwiye ko ari we yitanze mu bantu ibihumbi n'ibihumbi. ariko birashoboka neza ko wibagiwe ndiwe wanyibagiye iryo zina nagira kubujije niwe rugo wagikomeje nagira kubujije iryo zina Sheri sinoriheba kubera nanje ryampaye amahoro muri no misi. Ubu mfise amahoro ndavuze adasanzwe. mfukama hasi mfukama Abizi ko ndakubaha n'ukuri gusa nasuye kunkubita. Akira umwami Yesu. reka nze nkwereke Nako gamana ndago. reka nze nkwereke wamuhirimbiriwe Yesu. Mana akora igitangaza. wambwawe Mana vuga. mfukama hejuru wihega hano upfukamye Sheri ndabikora ko ndagukunda kandi nzokwakira umwami Yesu. jewe urasubiriye iryo zina nta zina Yesu nkeneye Yo Yesu. nta bintu by'amasengesho nkeneye ukeneye gusenga sura kwa so na nyoko gatumba umvire mu rugo Sheri ariko turakunda no kusa. sawa waraje yicarira Basi n'ukuri ni mu mbabare. Cheers. banza umukubite gari wo musini kuba utamukubise ubu ndakiri Nawe wari we nari mfise. umva numva inyota raba muri frigo uzanira kamusteri gakanye mbe na ja muri frigo uzanira kamusteri gakanye numva inyota inyishe Sheri. Urabizi ko ndakubaha kandi ndagukunda. Nukuri naho nkubitwa misi yose sishidikanya kugukunda. Ariko kuva aho nakiri umwami Yesu hari ibintu ntashobora gukorako. Nukuri bamwandikigaba sishobora gukora harageza usuzugura sindagusuzuguye. bakugize ikicucu Nukuri ndagutibuka nukuri Sheri nukuri mbabarira nukuri ntibishobora gukunda. umva nkugiye ibi sije nabiguhaye Nukuri ni wowe. sinatanga 50 kugira ngo wisukishe ibyo bintu Yo man. Yo Yesu. fuka wegera Keri nawe. Yananje nawe. uraheba gakiza cyangwa ugaheba Nukuri nako noheba. Nukuri sinoyimukira umwami Yesu. babwire batagutabara Yo. Yesu nagutabara Yo Yesu. Yesu agutabara Yo mara. Yo Yesu. uwo Yesu nagutabara uwo Yesu nagutabara uraheba ntuheba Oya sinamuheba. Oya sinamuheba. egera Ana mapasteri niyoza basi. uraheba ntuheba Nukuri sindamuheba umwami Yesu. Pasteri yambwenze numvire kwibanga. Nze ngume kwibanga nukuri. pasiteri rero bamusiya muryamana niwe mugabo Oya mugabo ndi gucumura ndi gucumura. Sheri ndi gucumura. shaka fe uraheba Yesu ntuheba Oya sinamuheba. papa shaka fe shaka vin Ariko gomana yanje. genda uzanire Keri umuvinyu nyaruka Keri mwana yamoya wanjye. murabe Yumva ndakubwira irya nyuma. shaka fe nakindi shaka Kuva nakiri umwami Yesu. ibintu Urabona sinusubira gukora ku kintu cyambiye. Sheri nibihe. ibintu bijya Nibihe. Wicara hadi ntanakimwe. Icara hadi ntanakimwe sheri. Ariko ga Yesu mutabare no Keri kuba. umvise nabirumva bikurya oya Ntanakimwe Ntanakimwe. nabiri bikurya Kuri ntanakimwe. subira mu
koko mana Yesu mana bana mutabare n'ukuri nibiki ibintu bijya mada ica twamucinjwa uri umurozi n'ukuri nanakimwe nakoze n'ukuri uri umurozi n'ukuri nanakimwe nakoze onye byagiye kwega n'ukuri nanakimwe Hodi nishushe navuga mana kametanagura kabati hodi hodi karibu mama pasiteri mwagarutse amahoro kumegura rusi ndabashimiye cyane karibu go amahoro kuberewe mama pasiteri ibyitsigiro biragarutse namahoro n'ukuri n'amahoro n'ukuri karibu busha ayo mboneye muri uru rugo mama pasiteri ko mwaberewe rwose mwadusengeye twari tuvuye gusenga kutaje mbega kutaje gusenga je yirirwa arankubita ijoro n'umurango ngo naho kuza gusenga n'ubu aracyagukubita reka cyane ya mana yaricaye nimunyarutse manza murindire iracyakora manza murindire hemwe ejo nabonye igitangaza ubu rero haje abandi duhoni indadi ni wa mugabo wanje ntabwo reka amaguruke izina rya yesu izina rya yesu icara nakubona kwa jina la yesu kwa jina rande kwa jina la yesu mana ntiwarira umutware ntituzotinye ibiteye ubwoba niko ijambo ry'imana rivuga uyu ni wa mugabo wanje kwa jina la fyoto izina rya yesu tabara mana tabara sheri karibu uyu muntu arazi igihano umuntu yakoze mu jisho ry'imana aronka sheri urazi ko yokurimbu tetwakazibe urazi ko yokurimbu fyotonyoko mu mama pasiteri katubyina sheri rinda ndakubwira uyu ni mama pasiteri hamwe nsengera uyu ni mana yanje umuntu yabaye gute uyu ni mwarimu wawe amaraso ya yesu baje kutugendera nawe bakugize ikirofa oya ahubwo baje badusengere kuko intambara ni nyinshi nabaje badusengere wakago izina rya yesu wowe niwe rero madabonje wamugize ikijuju niwe mana tabara umutware wanje mana tabara umutware wanje amavuta nasizwe uyu muntu aramangaye imana yakurimbura imana yakurimbura imana yakurimbura ndagusura ni wowe yesu turirukanye mu mbi izina rya yesu imana ntituzosira ibiteye ubwoba twegeze twihereke utwitangarize izina rya yesu izina rya yesu izina rya yesu imbaraga z'imana reka zibaguruke dusenge mana turagusimba turakugerageze wazananye natwe turakwigiza guhana natwe utwiyereke utwigaragarize bariko badusuzugura kubw'umurimo wawe kubw'izina ryawe turaguhamagaye imyumbi turayitujije turayica rubi imbaraga z'imana zigaragare hano uyu mugabo ari mwimwembi turamufata mbiri mana nzima yamaze kudufata mu gahanga ndamutse ko umuriro w'imana uturire yumvasa yakira agakiza inzigano y'urugenzi warambwiye ndi gusenga warambwiye ndi ku musozi ntugire umukuze ariko mu nzira igoye inzigano uzobigenza urenda kwinginze wigaragaze wiyerekane mana wamamagaye mana repandanse ndakwinginze kandi tuzosezerana muri ino nzu udashize urasenza imana yo mu ijuru urasenza imana yo mu ijuru bw'umukobwa wawe ndamusengeye umugirire neza umugirire neza izina rya yesu 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 barazima ibibaye uzifate zose uzishyire muri garaje izina rya yesu
kubita abazimu imbaraga z'Imana imbaraga z'Imana ubushobozi bw'Imana ubushobozi bw'Imana umuriro 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 sinageze kumuriro barahiye kubita abazimu kubita abazimu kubita abazimu sohoka mwebwe muri bande abakozi b'Imana turagusohoye sohoka nitumuvamo abasoda ibihumbi 30 nitumuvamo umuntu wacu muri bangahe turi abasoda ibihumbi 30 ko muri bake umushaka kwiki ko muri bake ubusozi bw'Imana ubusozi bw'Imana umuriro w'Imana turamushaka umutware wawe ntawuhanye nawe Mana turagushimiye kuri mwiza turagushimiye kuri mwiza turagushimiye kuko ukijije no mutware izina rya Yesu Papa Ken ziuka tukubaze ziuka mu izina rya Yesu abazimu bahiye bagiye izina rya Yesu mwagurutse barahiye yes arabohotse urakoze Mana turagushimiye turagukengurukiye nicarike tumubaze yavuye tumubaze Papa Ken Mana urakoze uvuye papa mwana bite Chérie Chérie ibyo ni biki Mana yakubohoye Mana yagutabaye iyi komenga ni ya boka ya wa mwana jewe arabohoka mu izina rya Yesu iboka mu mutwe ibese nibikishe n'Imana igutabaye n'Imana ikubohoye twakubonye ukiza ko naheruka mvuze ngo ndagiye ndaje ndabereke none ibiryo renje kubereka bakubonye ukora amagarutse umeze ukunyene ariko ni Yesu yahabaye none ninda nkuye muri ninda Papa Ken ni wa mugabo Papa Ken sa namahoro eheko n'amahoro wumva umeze gute numva ndushe cyane uvuye nari mbonye ndahantu hari ibigabo nka 60 yobura urakoze Mana turagushimiye turagushimiye Mana ugira neza bigaca gutuma
uce wakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. amakofe yose nagukize Akukize. ndaguhona uyu mugabo umbabarire sheri nakubabariye nimba ari washoboye kunkiza akankura muri urwo rumanga naringiye ubutunzi bwanje bwose bukaba bwari bupfuye ubusa ndemeye kumukurikira sheri nakubabariye kuva utangura kubikora kuko nasobanukirwa neza ko atari wewe mama pastor